Kei te whakapātari-tari tētahi o ngā tahi ki ngā para e whakatairanga nei te kāinga koretanga i ngā kaiarahi āiwi kia kaha ake tā rātou whakapeto ngoi ki te kaupapa nei. I puta e nei kupu whakapātari-tari ia huri moana Dennis i te hui taumata i tū i te rānei e whai ana kia whakakorengi atu te kāinga koretanga i te mata o te whenua. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. He huinga tāngata, he huinga whakaaro, o tētahi take mātuatua ki Aotearoa. Te whai ake mātou te whakaaro a te whai a te puia. O mama noi ho mo mātou, mo te maraine. Hoi ana, he whai ake. Ko te kāinga koretanga te kaupapa i tōpū ai te rangapū āwhina tāngata kāinga kore, hei tāngata tau a te puni kōkiri, ki tāmaki nei he whitu te kau o rau te hunga kāinga kore, he uri Māori. That's just unacceptable. Look, over the last 3 years, we've put 269 whānau into homes. Not just the homes, but we follow through with them. We can't leave them. So our process for them is the first phase, really, if you like, is maruiti. For us, it's a safe haven when they come. Then we move them into timatanga hau, which is putting them into their homes, but staying with them. And then the outcome for us, the big one, is whānau ora. Ka rere te manu. Tui aki tērā i te taurua mano te kaumārua i kāinga kore tēnei uri o te rarawa ki ahi te reiria. I had just become a widow. I had teenage children who were in college. And as a result of a change in employment, I found myself homeless with my children, and we were living and sleeping in our car. Mohoa nei ko ia te toi hau i ngā whanaketanga ārohe o tāmaki ki te puni kōkiri. Hei tāna nā ona ke wheako i koingo nui ai ia ki te tohe ki tēnei kaupapa. How do we make sure we back up the narrative so that the government continues to place homelessness as a priority? And second, how can we collectively contribute to some solutions for change? Me te whakatonu ki te makiu. Not everyone who's homeless has a label. Not everyone who's homeless is unemployed. Not everyone who's homeless has a mental illness. And we need to remember that. Me te weroa nō hoki ki ngā rangatira āiwi. Kei whea rata. E Waikato Tainui e Ngāti Whātua were the only iwi that came to support us when we were doing our mahi, and still do. But there's so many more out there, and we can't see any one vision from a Māori perspective, because most of the whānau who are coming are Māori. Ka kapi te hui nei hei te ahiahi nei, ka mutu ko te hiahia o te hunga nei kia are a taringa mai ngā rangatira āiwi, me kore noa e hiki nā e rātau, te manuka, te o Kiwa McLean, te karere.